Mitwe y'amakuru ne kushikibwaho. Agacencwire ebyo kwerinda byayongerwamo amani aha mwatano gwa Uganda na Congo ahanyuma y'orutaro okubarukaho omu Democratic Republic of Congo. Ba UPDF bacu barahari, polisi yacu irahari. Abantu batano bazicirwe kirombe omuri Kyamuhunga Bushenyi. Ariyo mukina bambatera bafu nibo bakora ki nibo bakwaturwa y'abantu batano. Omuriro gwacekereze ebintu by'abashubuzi omu rurembo rw'Ambarara. Twasanga omwika gwana gwijwire. Emitwe y'amakuru yaba ne kushikibwaho. Mbabazi Charity na Sunday Brana gana makuru Agacencwire ombwijwire. Ebyo kwerinda aha mwatano gwa Uganda na Democratic Republic of Congo mu district ya Tsoro gwayongerwamo amani wanyuma yo kurwana hagati y'abahecera ba M23 na government ya Congo okuhinda busya empunji ku rw'omu Congo nibagumiza mbarukweshwa mu Uganda kurabira aha mwatano ogwabunagana omuri Tsoro. Dani Ndikumwami omuhwezi wa RDC habwa Kisoro district yashaba batura obutatina koreka barece abebyo kwerinda babarinde hamwe n'ebintu byabo. Abahecera aba M23 bimukize busyo kurwanagana n'amahega gavumenti eya Congo ahabwo buticerezana obutwireho omwihange rya Congo. Security yacu ku borders zose kuva bunagana kuja hehe ziri Kisoro hose ziri neza ko dufiteho security abantu bacu. Ba UPDF bacu barahari, polisi yacu irahari hamwe n'abandi bantu bose barahari. Bari kurebeka ngo umutekano ukoze iki gurahari. Just no kubwira abantu bacu abo muri Kisoro kugira ngo bazafatanye nabo bantu bacu ba security kugira ngo bakorere hamwe. Habaye ikibazo hari icyo bumvishe ngo kiri kibi cyashobora kuzana ingorane hano mu Uganda cyangwa muri Kisoro babwira abantu bacu. Nagira ngo bagumiza mu kwakira empunji kurwo mu ihange rya Congo kandi aha murundogu empunji nince wagerageranisa nabo abatwire n'abahunjira mu Uganda. Turabakiraga neza bagatahamo twamara ko gutahamo ababibitongore bakabaherekeje bakabageza hariya ku hano Nyakabande bakaba verifyinga bakareba ni bari impunzi ni bazitari zo guco na guco deni basanga zirizo deni bakabajana hehe mu nkambi iyo barankazacaka za Cangwari maybe na Kivale ariko bari kuza bari bakeya bazaga bari bake bumwe na bumwe bakaza bari bakeya ariko kandi haro n'indi namba nyinshi ibaga iri kuvayo kandi iri kugaruka. Aha mwatano ogwa Uganda hamwe na Congo omuri Nyakabande omuri Kisoro district ebyemishuburo byemeriremo ahabwo kurwana ku bintu bya business ku border especially nk'iyabunagana. Yes, ntabwo ruyale byari byaba neza, ntabwo ari byiza uko tubirebye kandi uko twumvisha abantu bacu bari kuvugana neza uko namwe murabizi muzi ibintu byabayeyo byaba neza abantu bose bakoraga business bose bari kurira bari kuvuga ibintu ntabwo biri kugenda neza uko byabaga ntabwo byaterera. Even those ones who are doing the little business that remains is through sieving. I don't know who does the sieving, but they are selected few. Dani Ndikumwami yasime bitongore ebyosere nibihwera Uganda omukwakira empunji omunkambi. Nshaka ibitongore cyangwa mu ruzungu byo bita maybe NGOs izije ziri gufasha impunzi zacu. Of course ka World Food Program harimo na Hunger Fighters Uganda harimo na Red Cross then harimo UNHCR. Amakuraga gasha kwa Kate atuzarirwe omuri Kisoro. Bereketi atuzarirwe abatura begombora ya Kyamuhunga mu district ya Bushenyi bagwerirwa kagwe banyuma y'abantu batano kuzikwe kinombe omuchina echibabire nibatimbamo efeza omwe yabanza kubura kwisya obupolisi ya leta motoka ebiri kutimba okuzimu ahiba mwiha. Abatana ba itakara bazikire bahurire
babiri nibatimbe feza omuricha muhungo mu district ya Bushenyi umwanya gwa Kayanga abantu batanu bona bakwaturwayo aba bari mu cyokoro ari abantu mushanju babiri biruka hasigara y'abantu batanu Mariya cyangwa gwaguriye hanze mu China ati ekikanga bonto cyaberaho ekisika kiza turabataye bitu bagama ngo ekisika cyagwa nitwe twiruka aba bari mu China bambatera bafu nibo bakora ki nibo bakwaturwa y'abantu batanu konka abandi bargayo ndaryana nanayikora nanasitami kuna sitami ati ngabona nikora ntindegeze pa atajidengeze atwinjite kama hatumushoho kunjana ati parabaja ngo kitaka cy'abatera ngo kitaka ati mpinduka ndebe nyuma hatu ndebe nyuma atubari kitaka kije cy'abatera ndetse cy'abatera nimbare konka ishonga kezi bezitaka biro tukora mu bakora makafeza kabo bisama kagabo ngamo nketiza n'ikije izuba uri abahonyo bwanyuma y'ikigwerezeki bamumbebe mbezo ba district ya Bushenyi bashyira umwanya ogu sikoro nk'icyabantu twebwe kidongo kikabaho n'imitika kikoraga ku muntu hati kachura mbwa ni chura hani problem y'abatera even outside of the country Uganda abaheru mbere bamahure ukacha mbwa tishikaho mbwa ikintu cyo kubaza kinkumenya mu myaka yanje cyako cyabireho inyuma y'imyaka inyuma tinda kibi ikintu nari villages ishatu akababiro abantu mu village ya Kayanga ndizo ntari village ya Kibingo ndizo ni village ya Katamu so cyaba kibi munonga kuferwa abantu batanu reba icyo kubanza byona abantu bihamwe ntasi konka mesade bakukosa tunungi konka niyo chipa niyo ekwari sentenche aho kuba abantu bakutimbe feza kugira ngo babasagura ka excavator aho excavator is very expensive kureba ikintu iki cyakora omumbafiira sigira abana batano ondija abiri amazire biro binatahize kandi abandi babiri n'abasigazi bato abandi bana babona gasha kwa Ben Muhozi ago n'amakuru mabi munonga ntenda kushasha nabo abaferirwa abantu babo kandi mukama abagumye akasheshekera izuba abashubuzi batero mukuta ebyarahamwa bwanyuma yo kushanga omuriro gucecerize ibintu byabo ebyabarwamo miliyoni nyinshi sente omuriro gukwasire chambeka harima Agacencwire Street kandi ebyemushoboro y'abantu byona byasya byabo miyonga obukomoko bumurugo ayitwaza kushoreza amakuraga bwaba butakamanyura umurugo yakawano utamutine n'ikide cwano yamuneki zagarko mcharo umurugo gwakwata witona no nyuma ya Centenary Bank batandikiro ko inyuma gwatambura twasanga umwika gona gwijwire abakutekera yuko ari yabiyungo kumbatekera no gwagwatandikiye so ni tugezeho okwena ntuguraze nkagwagwina amani mingi okutera aba muzei wito akatera aba polisi then bakiza bakatandika guraze no twatira niwe kena iza kine kinde kinarebo hiromwika tahamu kine kinde cwano kwatane umwika gonka gwa kutera kugara he y'abantu yona yacwekera akoko abakuteka katogo babasa kuteka murugwayo se ibintu byabo aba machine zaba haba printing abo gukora bone machine zasya umwika gwakwata mureba nkaha polisi munegeza kuturara zo muro bebra urugitwa byona byasya buri kimwe cyona twafegwe mari ingi munonga bit polisi negirango yatankira korogwayo ubwo kuronda oburari nobyo nabiro bityo harha abantu bagirango gwarga amashanyarazi abandi nabagirango gwarga hoteli abakira kufera imishoboro yabo nabo barukuguza ebijwaro nenshaho kandi mwene tusima mukama tugwataha muriya akuba twino stoha yempapura aho tugwaza imazima kwangu shohora just hariya abatwire umwanyugo nibagirango
ogwaba murundi gwa kabiri omurro gurukubosya omuringo hihi nkongomo abwa TV West Senyomo Gideon aho muri Mbara. Senyamo Gideon habarutiro okutekerezana hagati y'abaana 32 bo wabira ly'omushobozi ruranga n'omurhoima engineer Deo Kisembo barukufa obusika bw'ebintu ebyishebo yasigireho. Owabira ly'omushubuzi ruranga n'omurhoima engineer Deo Kisembo owabana be bariyo nibachenjana habwe by'obugiga akafa ha 23 by'okwezi kwa katano 2023 akasiga abana 32 batandikira okugira obutekerezana ahabwe enshonga z'obusika n'eby'obugiga ebyishebo yabiraine hata abana bo kwita n'obwo abana 22 barokutunga kakumu murumuna wabo Norbert Douglas Kisembo okwatanisa na mwenisheri na Kisembo kwegaruza ebihandiko by'obusika. Twekubira enduru ne tuddukira mu mateeka oluvannyuma lwa muganda waffe era nga mukulu waffe mwami Kisembo Douglas Norbert okweronda era ne yeewa obuyinza nga tetumukkiriza. Twatwala ensonga zaffe era okwemulugunya kwaffe mu mateeka naye tetwafuna kuyambibwa. Ati nkanya omwana w'obwisiki nkateerebwa ombintu ebyo ninteerebwa Renadi akansanga nindibacha byange Renadi eje yanteera nyagenda kumunyegeera onyamunyegereire ntafuna obuyambi bwona nokwikesa yakyali ekino mukyaro omukoti turubase tukozere tuta bakanga kunyamba. Deo muhumuza na Samuel Tuhirwe nabagira ngo barumuna babo Norbert Douglas na Renadi Kisembo bakatungubwa administrator ku rugo mukoti omuringo gutarayetegerezibwe. Ensonga esookerwako Norbert yayitira mu kooti enkyamu eyali tekkirizibwa kubanga semateeka agamba grade magistrate 1 obuyinza bwe tebusukka miliyoni 50. Tuyina obukakafu obumala nti estate ya kitaffe esukka n'obuwumbi obubi mu sente za Uganda. Kajigeraho Kisembo Norbert Douglas amusanga okufuna letters of administration tamusayiningiro hanyuma bunyamunyegereire yarugayo mwene wabu bakweta atugonza Renadi ogo yanteekaho omusango okumuha obutwa nayina nyonyikalo mu nkomo hanyuma nafuna beiro nyarugayo toka nyomba ininsabe kooti eno ensonga zino zona zikuleetwa abo omuntu kutamarwa balinsaba ky'omusango gwaitu gwo mu high court ensonga ezo zona zijakora kurugaho. Enshonga zabo bakazitwara wa RDC wa Hoima Badru Mugabi konkati ziragonjwirwe. Habayireho obutakekangana mu family ya umugenzi Engineer Kisembo abamu abana ba Engineer Kisembo bakayija hano kandi bayine misango indi eri ha police. So nyagezaho gukora mediation baitu bari makwatagana. So twabasindika mu court kandi bwire buno musango guno kuri court. We Douglas na Renadi abarukugambaho kuba bari hagati y'imichenjano eji nabagira ngo empapuro ziri kubahereza obwa administrator bakazitunga ha 21 by'okwezi kwa 8 2023 kandi ngo ebindi biri mu koti. Kubi kubalisi bwahe bya Media muri bakumuruguna Media ebyo akubaza kuti biri mu koti mukubagamba bikusangiri mu koti. So musango gupa buri mu koti nyo tinyiro binganisibwa bwoguhanura ukobugabukire umusobozi w'umuramuzi akuhanura ngo musango. So nyowe ngo umuntu na nyowe ndindirire kiki ekimuramuzi ekyali cyo wawe. I think a public etandike kuroraga abantu abatuyina mu family abatukudiringa nabo agambiwe kintu kiri mu court and court has processes. Umusango guraguli mu court tikikwikirizibwa gubazaho hambeho court etaka before the court pronounces itself on that matter. So they call it prejudice kubaza musango guli mu court. Aramanya akanyegera umusango mu court tukusaba gumisirize ekirungaga mino yanyegereire so ayegumye koti ekyo musango ombukire bwabo. Ebyo bikiri aho Harriet Kitibwo nyina wa John Muhanguzi
ondijo mutabano wa engineer Kisembo nagira ngo tayine sente zo kureberera umwana wiba yamusigire nako kushaba ubushoborozi okumuyamba abekika bunyalengere kubagamba nkadaglase akangamba akana kenje je tikalamerere isanga lyabo ati nyonde mereire saba maofisi nywe na mundu wanirire gashakwa nwagaba Ambrose Katoto webaire Ambrose Nwagaba Katoto reka tumiron tugarukana garukurata agarukurataho nagakushikibwaho Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. agarukurataho emizera yampanga na mugunu eriyo nehwerekera ahabwa abantu abari kugitahirira bwashesha bwira baitu bukose utarugera mu ofisi timwe nayo alaka kusasurwa obu n'obuhabuzi ahabyo bwegese so nani ngubirizo muranga kugira ngo buri shomero ryona abagakurira mwene oba university oba primary oba secondary oba institutions kugira ngo mashomero ganyu abagakurira aba principals headmistress headmasters muteche music base omwana kirwara tina kuba namangu yarwara ahakwata n'umutendeke taraha kubasakuraguza sick bet zero ushanga n'umwana yahika no kufa urene batera umuziro manya mwana yabatinati kandi wakubota kumutera umushomo twiyakuruhirenga nkafuru none noza kutera umuziro uti umwana yarwara furu bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahiba rukwereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemererwa minji nitutabarusi y'abantu mwena umwaka musya ogwe2026 kandi nitumanyisa abantu mwena nguni tucinda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisari 25 okwera Kenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo iyo bujunanizibwa umwaka oguterize ogwe2025 okwehandikisa no kwabusha free registration amataji gitu gona esimu note mushanju ina note emwe 2 3 4 5 mukaga ninga note mushanju ina 5. For years they have studied, they have trained, they have persevered. Now, the moment of honor has come. Finn's Medical University is proud to announce its 5th graduation ceremony. We cordially invite our graduating class of 2025, their esteemed parents and guardians,
and the general public to join us in this celebration of academic excellence and professional dedication. The chief guest will be the Right Honourable Anita Among, the Speaker of the Parliament of Uganda. The university will also celebrate its charter. The ceremony will be held on Friday, the 27th February 2026, at the Finns Medical University campus in Fort Portal. Proceedings commence at 9 a.m. Finns Medical University, a chartered medical university in East Africa. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wearing ebyoma. Tugumiseze shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Dio ni shara cake tukaza kunyumba. Na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Best friend ni wafe MTN yo ya dala. Gamba ti best friend ni MTN yo ya dala nyo. Tutandikidde Kampala ne tugenda mu ggwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba. Twebaza omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente zo ziba nyingi nnyo. Sasula school fees ng'okozesa momo onyiga star emu mukaaga 5 star 80 hash ng'osasula school fees w'omwana wo essomero nga liwangula school van naawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo. Tumu Medical Institute erashanga muri Rugongo Karungu Buhweju District barakira beja bojona beshiki okwija kushoma certificate y'obunasi nursing certificate y'obuzalisa midwifery diploma y'obunasi extension diploma y'obuzalisa extension itenda cyoli handisibwa mu bwijire omu ministry y'obwegesi nemizano kandi na center number okuruga mu Unimap itenda cyero ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batenda kigweje library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara entambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunje abeje barashoma certificate barashasha sirinje miliyoni 1.50 aba diploma sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju nshanju ni 5 nshanju ni 3 10 excellent innovation and diversity in health. Reka nkwanjurira Ibanda Secondary School. Ibanda Secondary School ni ishomero ry'abojo erukushangwa Kagongo Division Ibanda Municipality rirya hamusingwe Kereziya kandi ryebemberwa abanyadini aba Brothers of Christian Instruction. Nitwebembezo kutina ruhanga okubaje kwa beji ebyo bwegese ni class ya higuru kandi ombye mzano tino rukutwingana nitsima abazire abeji abegesa nabebembezi bishomereri abo kora kurunje bigezo ebyihanga buri mwaka okwika rurengo rw'ihanga ombye mzano nka football, volleyball, chess na basketball kandi bakayikana rurengo rwa East Africa ombya debate nitsima old boys ahabo kukunda no kuhagira ishomero bakatwombekere cyayi cyo murembe kandi ntubakira habo byemzano yabo eri kuza kuhendera ishomere birabiro na kimwe kwa kasha 2026 turiyo ntitebekanisa kujaguza myaka nkaga kwihishomere ritandika ronchi nebiri 12 omukwa mukaga 2026 ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana mazumo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo gwija kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire konka mwana tera chairman wembaga akongeze nabwo kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kanusira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha intangawuzi inanasi ukochi
ihamibwa ba UNPS twakuretera ishomero nyamurungi Light Secondary School Nyabubare Bushenyi District neryabojo nabishiki kandi ni dena boarding eine UNEB Center na license ya Ministry y'ebyobwegese bamazira ubwire buringwa bari gukora job bigezo ibya senior ya kana na senior ya mukaga omuri Bushenyi District bine library na laboratory birya mutino gwa Ministry y'ebyobwegese otebirwe na computer lab kandi bibyona nibiwera beji okwikaja amashomo gabo nishangwa umugombora ya Nyabubare omuri Igara West bakine emyanya musine yo kubanza okukasini ya mukaga iwe tiresimu uyetunjira umwanya noto mushanje ina ishatu ashatu ni 5 5 nemwe 30 Kurukayumka Humro President Yoweri Museveni ashabire kwabaho enkwatanisa y'amahanga hagumze ngo ntisha kubayamba okutunguka na mnonga ombi mshubro. President Museveni agambire bihogwabire na Bugana habajwecherwa kurugom UK India Uganda multi-sector trade omurchiko rukorirwe homo makage homurientebe. Abakuru aba babiri baramu ba member ba Westminster Africa Business Association ababiri bebembirwe CEO Lawrence Robertson n'abandi abarujuro mu South Asia Chamber of Commerce and Industry n'aba babiri bebembirwe Mahendra-Singh Jadeja. Urukiko ruhona rwetabirwa na Commissioner wa Britain mu Uganda Arisa Shezini. This coming enhances the awareness that prosperity for the whole world, for communities, comes from linking two people. A producer of a good or a service and a consumer of that good or service, these two people. The one who produces a product or a service and the one who buys it, the two people. I don't know why planners in the world don't emphasize this. Because if I produce a product or a service and very few people buy it, my business will collapse. President Museveni ayorekera abakura bo ku Uganda genzere netunguko mbye mishuburo kandi abagambire bishemerire kunyweza ntunguka and peace in the area. And then you add other things like our leader from South Asia, the skills. All those come in to support the linkage between the two. The infrastructure, the peace, the skills, the finances. Of course, the finances are already on the side of the production and the purchasing power on the other side. So I'm therefore very happy to see the three of us here. Abajenyi batabarukize President Museveni abo businguzo byatungira umukarura kahwire kandi basime ntungukano businge byo mu ihangari ya Uganda. We were also of course persuaded to come to Uganda because it is obviously such a wonderful place to do business. The fact that, just to pick one area where business people coming here can easily, readily and completely take their money back home whenever they wish, that is a huge attraction to business. And we were very encouraged by your own governance, by your own determination to see the Ugandan economy grow so spectacularly over the coming years. I understand 10 times growth. But a couple of few things which is I found out, as you know, Excellency, in Gujarat, there's a tile manufacturing is the #1 in Asia. There's a textile is the #1 in Asia. All of them, my candidates, I mean, the delegates that came here, they are expert in tiles manufacturing, they're expert in agro, they're expert in
food processing, they're expert in that one. On top of that, what I notice that you are a very lucky nation that nearly 77% of your population are youth. But the youth, what I found out through the just as research, they need a skill development. Ibyo bikiri aho President Museveni ho na nabwo rukomanda mukuru w'amahiga ya UPDF abugina akakiko kakuru akamahiga Uganda. Urukiko rukorirwa State House Entebbe urubire rugenderiro kushizima byo kwerinda bihanga no kongera kubinyweza no kukuma ubusinge. Komanda w'amahiga Uganda General Mozikine Rugaba na urukiko rwetabiremu n'abandi badumizi bakuru b'amahe ahande ngo zitari zumwe na zumwe gashakwa Sengendo Abdul Karim. Kwebali Sengendo Abdul Karim. Abaturo mu Agacencwire ho muri Mbabazi City North Division betombwitira council ya Mbabazi City abo butafaha kasasiro erukunagwa Agacencwire. Abantu bakirangu have motoka bya kasasiro kubirkwija bitinago mu nguto obwa hati bacineho kuraba n'amizi mabi agarukujeje nuko mu kasasiraji negataho mu majugabo obo garukunuka kubi. Twahiko mu Agacencwire omurka gwarwe mijina ahika sasiro yone town ya Mbabazi rukunagwa kandi twashanga kasasiro ejine nagwo mihanda. Urugudo rwafe rwatuwa nga batusazeko lwa kasasiro balizemu ate bagarudusala kwati nalwo baluwame balufula ate kasasiro ate nga kasasiro n'ekifo kyayo wabule ekifo bagano kikolesera nga kasasiro ate ne bagala bakipangisa abalimi aho kuba etown eri mu kasasiro kyakubira ensonga konko kugimanejinga umwanya gwagulyo gwa kanso bakakosa kasasiro yabo ninga bakakosa kasasiro yitu konka abantu bakafuna obusinge na nabagiheri muka probleme eruho nabasindike motoka biza kunuya bishuke kasasiro mu mahanda ezohera zitahira mu ishomero ekitakutwara jenka bebembezi Abantu bano bajanga haruhitaka heriya kubendera nabwo mukasasireji bitisite kanso yambara ekarpanisa abahinji takanka kuriya bakapangisa abahinji bari mu bahinjiri nicyo rwe hamwe rucori haruki amuzaka bigena dodo ko nyima hati aba baba mwabakora mukasa kwihamwe senta bamwe niwe hamwe senta kumupangisa kuhinga abandi bihamwe senta mu kutsindika kasasoreza kugenda batsindikaho batunga miliyoni kabiri batsindikaho batunga izindi kabiri bagumuna batsindika mpaka ko hakasente guredano bajibara miliyoni 4.5 burukwija kutsindika hati nyuma azitsindikire ahasandika tsindika abantu barwara burizo batupana n'indwara cyo kurwaza abantu ekikutangaza munonga kachebeze nagenda itembo mu town azireta shuko mu kasaso takona no kutimbe kina cyo kuzika kasaso kuzikembwa embwa zaho zunduraho nibagenda bareto bubi babushuka muhanda. Haruhe kanisa ya Agacencwire cyacu Uganda iryo mwanya ogu hamwe n'ishomero kandi nibateganise bw'ekinuko ekikurugo mu kasasireji. So resolution zisi twasaziremu kubyara imiti kwate kinuko kutame imihanda yo gutwara ukwiyo mu itaka rya kanso kasasiro n'ufumbira umwanya no kutahaba ku managing kasasiro icyo kanso tera kikozera wiza kusabura mucyakiyaha no tiza kutunga mukisa gwaranga gwa ni we wiza kutunga mukisa gwa burwire ekikoro TB sayiga covid ekaruga muko gaha itakaruga hoga aho kwetombwita ngo abantu bari kucoka kasasireji bakatwana mu bikipe bakabiguza ngo bari kugisyo mu nguto bite kibayihakana kasasireji nango orebere ibyo motoka nogireba ayashika to mu nguto ati no ndanyo kuna banengi ningiro ndamakanje kindi kwenda mu mbeni nyina atize yari mu motoka kujitwara mu mushiri mbeni nyina agitwara mu mushiri Koko wajera he kurira owa motoka nywe nangwa nywe nebikunyiza nywe na yashora na heru twatana na ijana no motoka rweye ayemeraho atimwe abafurugo niwe mukuteka muki kasasiro muhanda indiyo ninjiho muhanda ngo orabeho motoka niye bishuce tinyine motoka nywe ni mwene bajanti mwana mumanye yanje motoka mujene mugikwatera rugute takareta kasasiro
twagambora town clerk wa Mbarara City Justin Barece ahashonga jasumu kandi ibintu byatugambira ati na wasofta ntunga today yoka tuyensigezaho kugira ko mahanga wa TV West in season Chelsea. Umuganda makuru abazira ba Nyamiti Primary School Town Council ya Muhorom District ya Kagadi bacera kubinga mukuru w'ishomero msya obire nazo mu office howe bari kumujuna na oburofa abazira bagira ngo heticho msya night karari obuba baretire na jara kubi kandi arebeka kubi ecu batarkwenda abazindi benango email that heise otuyara mukuru w'ishomerera gumeho amayirize byatandikire tucyo batsindikire njwara ya izirajwaire terini yenjwara yo mwegesa asemerire kwijajwaire najya hasomero ekteteye ajwereke mwaka guli exihukire enkaite ya izirajwaire no mwana wa P7 akumukira kunyirira hata kuja kusomesa ato mwana akumukira kunyirira ite tukwenda utayikranize nawe nazoka kubi embera zaye tizikwolekya amasomo nayolekya nko omuntu ajwahire hati twarorara igarukiriza muno kandi nabazaire nko kumwabahura ni bakomplaininga ni bagamba bayina kwihamwa abana babo of recent tugikurira amakuru ni galinkinga ngo headmaster ngo bakumwiha bakutureta headmaster onde tugire kukaguliriza headmaster abere mu cyamwe nambara hire bikorwa biti biri birungi nitwaye karakasa nkabazire nkabebembezi bekichweka nkabayikazi twagamba takwijja kutaha office kandi twangire babebembezi bekanisa ya Nyamiti cyacho Uganda erukurisho mereri nabo bamwanjiri ekhandiko nkinu tukikozere ekwanga karali reference ingikyo rikwanga Mrs Night karali nkahiticho wa Nyamiti Primary School twakidraftinga kurungi kandi nyenkya ntuhedinga tugenda mwadiyo no mwa kawo ita akabatawuni kanso mtewunja kuhindura mtuleze bintu bitu ntugura abe master bije bombe kama isomero likurira kurani kurungi kandi ibintu mugamba babahindura batakabi kubikora nabuti abazaire bona hano bekungusere bona batabukire abazene bajamwe benishemere rutunguce nabuje tubarisize mukuru w'ishemero oyine byafaye byo kugwisa amashemero agandi aje bakora kandi nyogwe kasinga bagamba ngunu batulete rogo twangire abana bange nyo nimbahindura kinkubendaho omukozi zirajwere kubi wena mukayikuru nyo mutiku mkenga no kumkenga oro tene kitete no rwego kujuwara weno banya mukayikuru Beatrice Mbabazi mukuru w'ibibwe disom district ya Kagadi yahamya kubarukuza kwihayo night karari nuko baronda handa ho kumuta I'm going to receive back my head teacher, then we shall see what to do. But can't attend to go with this career abantu. Bakore bayizire umofisi hano kanyugo kumwije ni bagamba wewe bana tumugenda bakiteka radio ati gimaze they are killing their career nyenkya takwije kugenda handi abo poinyo mugambire muti magamba mubeti nabandi baje kura nabo ni bagamba twakoranye sinyogo mugera mu mayiko mukaza ali working twamwitwiremo itwe etso twine face melda no turuguma nawo abo kuba turozire tujya kwatagana nawo Nyamiti Primary School nsangire in staff ya Agesa munana abegesa mukaga bali very active baitu abegesa babiri nsangire in challenges ezobwaire that is Madam Gonza Jessica and Mr. Benderana Wilson abayi kandi isomero nibata kurungi Nyamiti Primary School omwako guhire kashamisa abana 10 omwe yatunga grade yo kubanza mshanje bizira mu idara ya kabiri gasha kwa Thomas Mwebazi Mbere Thomas Mwebazi hemjira yampanga na mugono homorembo Fort Porto eshahayona ebasa kuza ombyabireho ningashi history ahabwe mirimo y'abantu eriyo newerekerera ahabumjerogu emirmeji harimo okutimba omushenyo mijereji no kunaga kasasuro erukuzibira amezi okutambara kurungi wahika hamijereji yombi okutira munongo mu rurembo rwa Fort Porto notangara habwe mutuma ya kasasuro ijuremo kandi ahamyanye ndijo abantu bakagihindura mu inagiro ryobi kasasuro turwine na kasasuro kana abayembezi abamuntu abetu batyemane batumanyire betukanso nkaito abantu tukomera abantu batuyamba abantu abagenze mbuye beretse
batuyambe kasoro mu kiswe abantu mbaginaga maize kandi amaize ntugakozesa ngantureba kasasoro tujukwati to tujiyora busa tujosha konka bakanza tukareba gabizira hano ukora cye kugama ngo kasasoro ngo njufate ngwize bariteke kimodoka bajikwate bajiteka motoka bajitware ko badinage abantu nibajiyari bagira ngo ngoye ngo sasore sente amanya siringiruka ma motoka nibajikwata na gamba nyote nguza kuteka komi amotoka na kwata kasasoro na direta na nagira go mizi no bodi yawo mucoro oba mukasheshe no reba kasasoro nerebaho ntusaba tsali government sazumenge twarugambye buru tukomere tukozereki batuyambe bambe kasuru barabe buli hamaka kasireno erugaharva yito hano semere banayi baginyirizeho hakire nyirire ebiragye biri kutwara emigere n'amayanja mu ihanga nebiragira omuntu wena kuza kugera eki yakorera hihi n'emigera narashenyanja okukikorera mitazigana okurugaho ibiri kuba biri konka ha migera egi yombi ogwampanga na mugunu tukwekiri abakanso nabebembeze bagira abashaka idweru katero obururu bariyo bururu twabakoma barabamo konka tukarebere no muntu nogo no munaize natiko nagamba bozo story chimwakora ki ekitweka nkigamba ki ehini muri muta numugamba ki tukarebere no muntu nogo nomwe omugera gwampanga nigutangira hanje zegombora ya Karangura mu district ya Kabarore guraba mu rurembo rwa Fort Poto Kamwenje Kitagwenda Ibanda nabwayimaguhendera omunyanja ya Joji kandi amizago nigakoresebwa abantu bingi konkesha hayona nugoma habatagire cyakorwa Fort Poto urubuga rw'ibyo burambuzi kandi nkokuru urubuga rw'ibyo burambuzi twine ibintu bya ruhanga yatuhere ebitaraguzire na sente zetu ekimali ebi nikisaru kyampanga nekisaru kya mugono obunkabandi municipality mayor then twine timu itwaitaga river mpanga gang bano obujunanizo bwabo waikaraga bokuyonje kisaru cyeitu ekyo enyuma ho turi kuganiraho na mayor wa Central Division Richard Muhumuza akoreko kubayoni waza kuhandikira bishurukare okurinde mijereji biti na hatine cyakozurwe abasirikali abakutuyamba abakumara hati nisima government abokuba ekekiriza kwandika abakozi hata abasirikali abahandikirwa umwaka go binsimbe kutugenda kutandika mwezi okwijo gwa nyencho gwa msanju gwa July abasirikali ambiza kutuyamba korangu tuiha abantu abakusise kisaru cyito cyambanga ni kisaru cya mugumu hako umuntu no kumugambira ataruho ubusirikali wakumutanga rundu kumwekifubiro paka nikana asesa kasasiro kumkisaru ntenda kuongera ku byare emiti nyakuli friendly ha environment hakisaru cyito cyampanga actually no bugyaho kino emiti yange nasigana na byaraho nororine kisane cyetekero betati ntuhura nka Fort Poto ngo that's not enough ektikiri kumana ntetaga tuongere tubyara akagurini akarungi akisaru aho aba barukora hihi n'imyegego y'imjereji Reverend Amhanga najyangu nubaza kubashaba kurugaho abo ntugenda actually kubasaba bahondere kiragiro cya government nko kiri kugamba habo kuba akisaru takakolireho oine kusigaho mitazi 10 kuruga akisaru nuko tandike kwa development zao rundi handi mitazi nkaga nko kwekiragiro kiri kugamba so ntugenda kusaba bagenzi bita abanyakula kisaru abona abarukora ebintu ebitali binywane ne kisaru no makora kisaru is very okay cyonka bintu ke birukora hariho imirimo erukorwa abantu kandi yatirwa haba kanso kandi kutwabuza Amhanga ahantebe kanse zibinire shongeji ibintu yatugambira town actually ne manyisa planning kandi tutsobora kwikarito nka mtown tutaine abantu ekirugenda kora abantu banabakora kisaru hano manya butale manya washing base ntugenda kubategekera emyanya eni Gashoka Julian Singwiri Bebare Julian Singwiri reka tumiraho tugaruka naganda makuru Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho
katochi katochi erina obunuzi bwayo katochi katochi kerya hamutindo katochi katochi erina kyama kyayo muhute katochi niyerya hamutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanye biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemo Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Noyendebero byanyense birungi ahaba umwana wawe Kinon High School erukushangwa haruguto rwambara kabare nico kigarukwa mu cyawe bino bwegeso bumutindo bine ona A level omashomaga arts na sciences enshomesa yabo netebana na curriculum mwensia programs zabo nizitebekanisa beji okwika kurunje buzo no kurengaho bakaba basinguzi ombyamagara agabwa nyuma ye class Kinon High School bine ibiciro ry'ibitabo library ejiro bwenje obwo kubuture byo kucondoza abeji okoshomera habwa bonka laboratory erikwera abeji okangahanga bisya nebyoga abashomesa batendekirweje kandi behireyo ahabwo businguzi bwa beji okwandika beji nikugenda omisho Kinon High School neshangwa Rwampara aharuguto nyigendwa orwambara rakabare hihi na Rwampara District Headquarters esimu note mushajoti 2 91 93 Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe na gandi minji amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi okwehandikisa nukugendo misho tera enamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola? When I'm watching my kazanyo. Auntie ku highway nga mvuga? Sisumagire echo shua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Ejini St. Aloysius Gadu Secondary School Chitanga erukushangwa muri Chitanga Parish Kashambya Sub County Ruchiga District nishomero ry'abishikibonka kandi rukoraza beji ishomereri rikatandwa kwa diocese ya Kabare kushomesa mwana w'umushikira kamutaha mutindo ishomero ryine Karumagezi library oburaro burunji laboratory ya science amashanyarazi ebyemizano okweshongora scouting ebyedini ebyobuhinji n'oburisa ebyemikono hamwe n'ebindi binji okwehandikisa nukugenda misha hishomero okumanya biri kukiraho tera noti mushanjo noti 3 21 19 noti 2 ninga noti mushanjo 3 chenda nina chinana na mukaga chinana cooking all that makes food sweet tastes so good like mama's kiss sweet tamasana yeah stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy life.
simple cooking oil, second best to a mother's love. ishomero ry'Ebembira gandi gona omu 2026 ni St Karemba Secondary School Villa Maria nirishomesa abojo n'abishiki kandi bine day na boarding abashomesa batendekireje ebyo kurya n'oburaro bw'abeji bibonire mnonga ishomero ryo mu mwanya gweherire ekiri kubasa abeji okukora kurunje mu bigezo byabo ishomero eri ryine na washing machine ekiri kumanyisa ngo abeji tebari kuteganisibwa kozya emyenda abana nibegesibwa kutina ruhanga kandi bachebembiro mu kutwara emidari yo kushoma ururimi rw'Orujamani. St Karemba Secondary School nirishangwa Villa Maria omu district ya Karungu. Kwenda kumanya biri kukiraho tera note mushanju note 5 nkaga na 8 nkaga ni 5 kinana na mukaga note mushanju note 4 5 ni 5 kinana na 9 24. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Nkaigura na muhame account mu mwaka gwa 2026 kandi nyonka banintura Kampala. Obwirobo kikaba kiri kizibu okota kubasa kugira ngo ogumotembe motoka buri kwezi uje kushashura kuno ya sente ahiba nyambire na bakampereza account namba yabo eriyo mu Stanbic Bank obwire ko bwabore bushika nkangenda nzo mu Stanbic Bank nshashura sente zo kore watandikana no shashura kiri nyemitwaro 54 okwezo kwakurataho hine akasente akari kugenda nakacenderaho okusya oborasha chure sente zo kazikeza New Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live mu concert bwanyuma y'emyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutetiro cy'amani ecyo kweshongora no kuhisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu ahari kororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets yahashinje mitware 5 ahabwa bona 15 ahabwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera note mushanju 5 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango otakaburaho makoma live mu concert Bishagikire Pacific Events Lion Records. The Antode School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahiriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarusa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubara n'orujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemere kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera umugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugiro bwira ishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukiraho tera no tumushanju 8 mukaga nishanju ni 3 nishanju ni 5 ashatu na 4 hati mchara wanje mwami numanya abana nubagaruka ya ishomero kandi ibintu bikiri kubi aha bwashota kutwara icweka cha fiza ishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abwa chita kushashura ntukozesa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konkana bwono basa kushabaroni ya fizi obwe n'amashomero agacejumbira muri basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gwona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na van yishomero ahabwo kwejumbiramo no basa no kushabaroni ya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Start something new, something uplifting,
something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and malty flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it. Savor it. Feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Hey! Makobore High School Rukunjiri. Ernishomero eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona erevo nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories ubuzima bejibona nibayikira iguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi ishomero riryamusinje gwedini kandi abejibona nibegesibwe mice nibaresibwa kurungi ebyo kwirinda birije. Hey! Makobore High School nishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball, otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba wo mugasho nyensya nirishangwa rukunjira municipality aha mushozi g'obureberezi obwa Kigezi Diocese oburi kwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe. Mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas ebiri kukiraho tera not mushanju notemwe nkaga ni 5 not ina 5 ninga not mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga not mushanju 8 nkaga na mkaga 5 nina makumyana. Omuganda makuru abebembezi kurugom Local Government Finance Commission bajiraho ekiganiro n'abebembezi abambara district okubirusya okubine kushoroza omushoro abantu bajirangu bashanjire ngo kushoroza omushoro mu ihanga nokutambura mpora bwanyuma yo kujwanzya ebyobutegeki ho mu nshongeji no kwihara enkore ya IRAS. Our area, I'm paying tax. We have no roads. I'm paying tax. We have no schools. So some of these things have to do with how you distribute. Orchikoro rashtamaka mukuzi Commissioner Emabona nuwe ebemberamo abarga Local Government Finance Commission omwanyugo babanza kuhereza omugisha bebembezi ba district yambarara okugamba na mnongari yebikubateganisa chaika ombikwatirine no mushoro. You know how we have been struggling with Urga, and these people are really suffering. They have their issues. They have even the cash limit issue. Have you talked about those things, or it is not in her? So basically, local governments, they are no longer governments. They are just departments. I think they should call it Barara District Department, because they are a government in wording, but practically the trend has shifted. All planning, everything is done by Kampala. For you, they send you indicative figures that you go and plan, say for 200 million shillings to construct schools. Now 200, you plan to construct how many? That means you construct one classroom. Didas Tabaro chairman wa district yambara nuwe yanja kugamba abikwatirine no mushoro. Commission muri mugwayo
n'okwadvisinga central government na local governments omu bintu bya entaasya ya local governments esente ezikuruga omu bantu kureba ngu zagaruka omu bantu kandi zakora ez'emishoro local revenue itwe turi omu by'emishoro. abebembezi abacyangire kukozesa enkora ya iras amateeka nago kwija kongera kubakoraho. turimu temptation y'okwenda kwiha esente omu bantu kuzikwata cash manual collection kandi ekitukumanya ngu esente ezo nizigira ebizibu tizikuhika ha district. Hakirimu obuzibu bw'abantu obutetegereza omushoro n'enki habwokuba omuntu natamburira aha ruguuto rubi yaba tiine maizi omu kyaro maybe batiine amashomero batiine amashanyarazi omuntu nayebuuza ati ahabw'enki nimpa omushoro. So turiyo nituhiga district ngu esente ziraguma zaruga omu bantu district neplaninga era ngu neplaninga ebintu ebikuganyira abantu bakamanya ngu esente ezibarigiremu buzima zakora ebibakwenda ngu bikorwe. Ekiganiro ekyaba omu district ya Mbarara nikyo kugumizamu okwetoroora ihanga izooba lya nyenkyakare nibaza omu district ya Kiruhura. Habwa TV West ndi Senyomo Gideon. abashubuzi n'abatembeyi abarukora omu tawuni ya Rugendabara nibetombwitira abebembezi obwebembezi bwa town council ya Rugendabara Kikongo omu district ya Kasese bwanyuma y'okubahereza ebiro mushanju byonka kuba barugire ahanguto ahi bature nibaguriza ebintu byabo. abashubuzi nibagira ngu council esigisiibwe ebyeshemerire kukora yakora ebyetashemerire kukora. okurugirira hari Godwin bihanikire Oritauni kiraka wa Rugendabara Kikongo town council omu district ya Kasese nagira ngu abashubuzi n'abatembeyi bahirwe sande emwe yonka kuba barugira ha mihanda ahi batwire nibaguriza emishuburo yabo. I have given them 7 clear days of grace so that they can find somewhere to do what? To be. And I will also go there and advise because I have to meet some landlords and meet these people and we see where actually they can be. abashobozi bono bagira ngu kanso shemerire kutamishwa ha bintu ebiri kutungura tawuni erujya habitine muhoho baitu ngashikanye kukubarira ya nawe abantu b'obulemi ababuyitsotse betu tukikale tunyo mukasasoro kasakaso kandi tunacho situte bakatunga omusara katule kitukole undi tonikaso yunusi yo kubanza jingana tambulina ikoma district mabende betsoka mweyi basangana emichomo ino kwa stage no bakolira ya bikusa bino kwa stage isechepa tisikabe kwa maini betu ngabola etonikaso ya Rugendabara ni ya mayo kubanza tawuni kiraka nagira ngu kubinga abashubuzi n'abatembeye hanguto kiriyo mu mateka. Whatever we are doing it under the law of Uganda, and therefore we shall always convince them to abide and comply by the law. These things have not started in Rugendabara. They have started every other town council or municipality or city. You are hearing of the director Gundi of the Kampala city chasing away the vendors from the streets. Obutembeyi obuchulemu bubukaramo fizi y'omwana etukasomesya kandi bubukaramo renti y'omwana narubi tuko batembeyi bo tukisha mapeleka butembeyi situriyiba abakatse manyumba wa abantu mu Rugendabara bakisaba mutembeyi mulebe y'omutwa enyumba y'omuntu. Tawuni kansoni benda abashubuzi n'abatembeyi baze kuguriza hambuga nkuru ezegomborera ya Kiswamba. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi. Obere Gilbert Muhanguzi nuko tubasa kwendera tutyo amakuru gita Agacencwire na Gakusiyo na Mbabazi Charity na Sunday Brand tunda kubendeza kurara kurunji Hotel Gaha TV West. Ekiri kuratako
muhirwe bannayuganda mwenna mwebale kusima Bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyereza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngu buli mwezi nayetenga kutandika gye kurugaha nasari kwika P7 omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule. Eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. okumbereba nekukiwaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Ibanda Secondary School n'ishomero ry'abojo erukushangwa Kagongo Division Ibanda Municipality liryahamusingirwe Kereziya kandi ryebemberwa abanyadini aba Brothers of Christian Instruction. Program okumbireba musibireje basebo nabanyabo bana mugarikire yumbwe netwasigaza bashebo nabanyabo. Yes, program okumbireba abembogo mixture mwebare munonga abuka abantu nabasima embogeje kozire kintu chamani amagara gabantu abokuba abakujinywa bona. They no longer complain about the arsas, the gas, the what. Abakwenjeri bakujimixinga umwana na jimixinga ni ojotaka otaka nakandi. Nawe chaka chupanshinjiro 10. Ojinywe ne korwa rwemirinzi katete mbarara kandi waza yo no factory mabambara waza yo you can even move around. Orebe chitirion tugamba ekikugenda omisho. Ibanda Secondary School rishomero rinkumanya Ria musinjo gwekereziya kandi ndebemberwa aba brother nishomero rungi muronga ndiye gisemichu na when they are about to celebrate myaka nkaga in existence kandi ba old boys bakasonde sente bakora stadium echaye chamani munonga nabwe cyo bariyomba za kucelebratinga ebiro abiri na kimwe kwa kashatu 2026 nabwe cyo muzeyo mukwatanise nabo abo bintu bya academic ebyemuzano they are always the best. Mbwenu ntongira homo gisa naza Dubai. It was not my first time to travel, but it was my first time to go to Dubai. Konka nintangara abantu especially aba government hangaga aga develop tagatyo deno mukija mukanga kukora yone kintu eki na kimwe kiba kige kinyizi. Yes abakwa numuzomanga gatebekine muzomanga gamayonjo the time you come from there you don't tell us mareba imaba government ni mwenga omuntu agenda ngo ahereze okwezi China hereze okwezi Dubai hereze okwezi France Cape Town novo kwa mayor manya chama wade or minister koka kworka yo what do you implement apart from shopping your coats and shirts and makeba zaba kazba nabwecho nebintu bishemerire amahangari abaramwembazayo accountability ojogambra abantu okubasa kutwaza
mbere nindeba omuntu kakombeka ekizimbe kye yaheza tukuchombeka the government jumps in harimo abantu muri Mbarara muri Kampala Kasese Fort Portal Kabare hoye Mama Sindi Mbare Jinja Alowa Soroti abine ebizimbe konkano shanga no muntu mukamwe kizimbe emotoka tekwa sakati zimbe. There's no way how kubasa kuya access kugira ngo emotoka zitaikati zimbe no kandi bari yambafunza konka bino kureba ngo kuba kika akizimbe kali akantu bakiyo wanyetegereza yes was government ako ni yakakora government netekwa kutera ho parking emyanya yone itujiremu this miracle gardens global village hamshenyi kankai emyanya jo yona kokeza kutaho business yao then the government jumps in kutera ho parking paving ekorachi eyenda ngo ekuyabe because aba bantu bona bahemshoro ko kutaho business sentence kuruga muzona no murumo gwa government nabwecho ebyo nebintu ebyo kureba kuri ya konka abakama bita bakozayo they don't tabakubasa kurugayo bakabasa kuyamba the wana inches kugira ngo batuyada rerindo kutomo umurindi no ngo minister akaza prime minister agira vice president yaza konka kumuzayo kumugaruka tumutera ebirango ngo muzamuruka hato bagambere okumushemere kutwaza ku rugomboro nabwecho twino kureba government yayamba abantu bitu bamba kora business ende ya man government esemera kugiraho umukono kwenkubireba iwe no birebo